talo whātu Talafola Radio Samoa le nei tae au o talo le songa fua. Ua tatawana toe whaatanga leo na whaamuta lātou au nanga ona opoloa inga whaamalosi ai le tui. O le maulea le asosio leo whaatasi ma le Berestene ia Chris Cahill. O lea ua whaalea o ngā ina le whaamasinonga mawalunga le poloa inga na whaamalosi ai le tatawana whai o tui o le COVID-19 o leo whaape i lātou. O loo ngā lulua i le Amia New Zealand, le New Zealand Defence Force, ma le tala, e solitu la fono. O le aso atae au le asa tatawana umai tangata o le Defence Force le whaia tui. A o le aso fitu o mati o leo ma o le ana saule whaitaunga. E a awhea le se lau wonos fulu wha leo ma le se lau se fulu lima mai le Defence Force. I le mai a sa wai le whaai unga i le aso wharaile. Sa wai ma le tali le so upo le ofiso leo. O le a le tau nu o le motu sia o ngā luenga i la tau na whaapea o le ao o na o le lea ioni tui. O se whaai unga ua iei nei ma manatu o nisi o loia. O le a maa walungai ma le avanoa e ono fina wina e isi le poloa inga i le tū la fono. Ai maise. Pe a toe wa ai iai i le tele o solo te te e o lo whaia nei iso o se vaengo le atunuu. O i la tau e le o fia ona ua a fia ngā luenga mafua mai le whaamalo sia o le whai o le tui o le COVID-19. Talo mai ono wha ngā solo tangi wha aulo tangata whai ngā luenga a fia ono o tui o le COVID-19 o le ulua i mata upule nei wa wha alea o ngā inai e le wha amasinonga. Le poloa inga wa tā ua le wha amasinonga mawalunga ua soli ai le Bill of Rights. Mai le Minister of Workplace Relations and Safety, Michael Woods, e mo o mia le malo le taime ilo ai le whaai unga masa ili fautuanga i le isi si tepu e whai. Ua whesilingia le tatawana wha mau peo no fuanga e Asia a o tātou iai i lalo le face tolu. O le ua leto iai le wha upunga close contact, ai sui ai le household contacts i lalo le face tolu. E pe yona wha anofo e seina o tangata ino nofo wha atasi ma le case wha amaonia, a o isi uma tangata e na o le mata i tugo a unga le wha amai. O pisinise le o iai fo ise swinga le wha amalo si o le tatawana wha iloa QR codes, e anga i atu iai tangata ma scan le COVID Tracer app. Tolu vai aso tal wai ripoti el soifua malo loina i totono le luas fulfai tula. Na scan ai le lua tesima le wha miliona. Peita ai o mai le afoleono i le afia na nafi. Na o le tasi tesima le tasi miliona mo na tupu tangata na scan i totono le aso na nafi. E le o iai fo ise suinga i fautuanga mai le soifua malo loina o lo o wha amalo siei tangata. E scan le COVID Tracer app i no fuanga i Asia. Ai mai le taitai o le act, David Seymour, le iloa po le ale winga sili ai pe atu. Ai mai a Michael Baker, se tasi o tangata so isu e o lo tu mau pea lana lango e ao ngā le scan ma wha amasani i ai mai se lava le a si o no fuanga e maua lunga le lamatia i le wha amai. Ua tatala tua o yo ni usila i tangata kiwi mai au se talia. O le toe tasi le minute le se fululua na po lea na alo i ai, ma i le wha atulanga no whai ngā malanga wa alele, e lima o lo o fuafua e tau nui au kilani le so, ma le tasi i kalai esteti. O pansese neu le ama ua le malai wa alele a lato rapid antigen test, wha apea pepo wha matalanga e o ma ave o lato a inga leo le a wha anofo i se ai. Ai mo tangata o a inga le atau nu umai mano nofo wha atasi. O le uwha mauti noe le soifua malo loina, e le mo o mia le tau wha anofo i sea, ona o le o mai o pansese mai au se talia. Pau o lea e fautuaina le tau mamao matangata o a inga tau nu mai. I le taimi nei a o iai ni usila i lalo le face tolu, o lea e whaatali le malo i fautuanga, pe iai se suinga i le whaai unga o lo o wha anofo i sea i a inga pansese tau nu mai. O le masino mati o se masino le a matua i pisi tele ai le fale mai tele i middle moai au kilani. O le olo o tau mawhaile fale mai tele i middle moai tali le to a tele o lo o anga i atu a o wha ate tele le Omicron. Pe ona sau cases ana nafi, se fulu wha afe iwa se lau fast full tasi, ma le asa to onai, se fulu tolu afe ono se lau ma le ono. O middle moa wa wha mawina e to a tele atu ngase o lo o tonga fitia ma tau fiai. Nai lo se isi lava fale mai i tono ni usila. Ma e wile to a tele o lo tau fia wa wha mauti noe Dr. Pete Watson i tala le One News. E na ole to a lua ngase o lo tau fia i potu ti ngā ina. Sa wai ma le fautuanga Dr. Watson i tangata o community a wale tau fia wala au mo se fesoa soani pe a fai wa ti ngā ina. Ale ai, wha awa noa le fale mai mo ngase o lo matua i mo o mia ono o le pisi tele a ole a fo i wā a fia le au fai ngā luenga. O lo iele wha moe le fale mai, po o se mea o le taimi o le e seta, o le ato e tau mā mai ai le pisi. Tala muli muli,
Fitu se la wafe rapid antigen tests lea ua whaawanoa mai mua o ngā whaapea o ngā amata. Ina ia mawhai ei peona whaawawa o ngā mō whānaua tangata ngā lulue I au nanga tāua. O le whaasilisilanga lea le mālo ma o lea fo iwa whaaupopo ma masks, ma ia o ngā Dizal tasi le 5, whaamauti no mai Stephen Lethbridge o le Auckland Primary Principals Association, o le a maua masks e lua se fulu mo le tamai titi e to tasi, ai mua o ngā Dizal o no le se fulu. O le a maua mask e se fulu mo le tamai titi to tasi, ma o masks nei mo saiso whanau. Ai se wainga le tūlanga o iei ha o ngā male Omicron, ma ue tala fō le to o tele wa o ngā mai le whale le vaiaso le nei, e le ngata ia o ngā tau savali, ai whaapea o ngā nofatu mau. Ona ua to o tele whanau wa a fia le whaamai whaatase I matangata o lātou a inga lea e mo o miai le whaanofo e sea. I whaamaunga le whaunga le vaiaso, o le to o tele lava wa o ngā awhia wa o ngā tūlanga lua, so o ai ma o ngā amata, ma o le tolu kuata wa o ngā awhia o a o ngā ito tonua au kilani. Tala nao le nei tai au, manuia le aso.